ការសិក្សាគឺវាសំខាន់មែនទែនចំពោះកុមារវាអាចជៀសផុតពីកុមារធ្វើការងារវាអាចធ្វើឲ្យកុមារមានអនាគតល្អហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យសង្គมគឺយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះកុមារ Mä itse täältä Suomesta käsin voi vaikuttaa lapsityövoimaa maailmalla oikeastaan vain sillä tavalla, että mä suosin reilun kaupan tuotteita ja koitan vähän selvittää, että niin niiden alkuperiä ja koitan vähän selvittää, että kuinka ne on tuotettu ja kuinka eettisesti ne on tuotettu. ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះមេងចន្ទរាបភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃរៀនឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យមុខជំនាញស្ថាបត្យកម្មហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលអង្គការលីកាដូខ្ញុំបានដឹងពីសិទ្ធិ4យ៉ាងគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិការពារសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួម Mun oikeuteni täällä Suomessa ja yleisesti mun mielestä koko maailmassa on niin kuin vapaus niin kuin ilmaista omat mielipiteet ja ilmaista itseään, toimia silleen niin kuin miten oma sydän niin kuin sanoo. On lupa näyttää siltä miltä tahtoo, sanoa ne asiat miltä tahtoo ja niin kuin jakaa omat mielipiteensä niin kauan kun ne on niin kauan kun ne hyödyttää enemmän kuin tekee pahaa. Mutta silloinkin kun ne voi olla negatiivisia, mulla on silti oikeus sanoa ne. ហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺមិនសូវទូទាបប៉ុន្មានទេហើយខ្ញុំមានបងប្អូនតតែ9នាក់ហើយខ្ញុំជាកូនចុងក្រោយគេហើយបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គឺបានមានគ្រួសារអស់ហើយនៅតែខ្ញុំ2នាក់និងបងរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំអត់មានឪពុកទេឪពុកខ្ញុំបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2012កាលពីខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី2មកម្លេះហើយសល់បងម្នាក់ដែលហើយមានទូកនេសាទមួយគឺរុស្ស៊ីខាងនេសាទហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ Perhe, no mulla on turkkilainen isä, joka asuu tällä hetkellä Amerikassa. Ja sitten mun äiti se meni naimisiin suomalaisen kanssa ja sitten sen seurauksena mulla on 2,5 pikkusiskoa, mutta nyt se äiti ja isä on sitten eronneet. សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលប្រកបដោយសុភមង្គលគឺលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទែនជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គឺលោកប៉ាធ្វើជាទាហានហៀងទឹកនៅរៀមហើយចំណែកអ្នកម៉ាក់គាត់ធ្វើការជារកស៊ីជាអ្នកទិញអីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចតាក់ទងនឹងគ្រឿងសមុទ្រដូចជាមុខបកាហ្នឹងនិយាយរួមទៅប៉ាគាត់មកយូរមកលេងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរៀងខ្វះភាពកក់ក្ដៅបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងបណ្ដាញយុវជនការពារកុមារនេះដែរខ្ញុំមានដីសម័យចង់ខ្លាចទៅជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរនៅពេលអនាគតព្រោះអីនៅប្រទេសខ្មែរគឺពោពេញទៅដោយភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងតាក់ទងនឹងបទចម្រៀងផ្សេងដែលដូចជាភាសាបរទេសអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាសានិងការដើរកម្សាន្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអាចគឺអាចជាទៅខាងក្រៅក៏បានដែរ Mä kans opiskelun ohella toivoisin, että pääsis ulkomaille opiskelemaan ja tekemään ehkä töitä myös siellä. Ja sitten että pääsis matkustelemaan vähän ja näkemään maata ja erilaisia ihmisiä ja tutustua eri kulttuureihin. Sitten mä toivoisin, että jossain vaiheessa löytyisi myös hyvä mies ja sitten, että löytäisi jonkun hyvän kodin ja niin kuin asunnon, missä sitten pystyisi kasvattamaan lapsia ja elämään elämäänsä. Ja sitten mä toivon, että pysyisi niin kuin terveenä, mahdollisimman terveenä koko elämänsä ajan ja että läheiset kans pysyis niinku terveinä ja että ei tulisi mitään isompia komplikaatioita. ហើយក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំចង់នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញម្នាក់បើសិនជាអាចខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងអាចរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្ញុំ Haaveilen, että mulla olisi tulevaisuudessa joku työpaikka ja perhe ja turvallinen paikka asua. Just niin kuin tää mun kotikaupunki tällä hetkellä on. បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀននៅសិស្សទាំង4នេះហើយខ្ញុំបានមានក្តីសុបិនគឺថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាចជាស្ថាបត្យករហើយជាពិសេសបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់និពន្ធជាសាច់រឿងដែលតាក់ទងនឹងពលកម្មកុមារហើយនឹងជាសាច់រឿងទូទៅដែលតាក់ទងក្នុងសង្គម Mä haaveilen kirjailijan urasta ja meribiologin urasta ja siitä yleensäkin, että
voisi muuttaa tätä maailmaa vähän parempaan suuntaan. Että niin, tämä elämä ei olisi niin sanotusti turha, vaikka kenenkään elämä on turha, niin pystyy jollakin tavalla jättää sen jäljen, että jotain parempaa on tapahtunut sun elinaikana. Sä oot saanut jotain hienoa tapahtumaan. Se olisi tosi upeaa. គ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺមិនសូវទូធាគឺមានការលំបាកហើយបើខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យក្រុងនោះក៏មានការលំបាកអំពីមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដូចជាខ្ញុំបានចូលអង្គការលីដរនោះគឺខ្ញុំបានដឹងពីពលកម្មកុមារដូច្នេះបើសិនជាមានពលកម្មកុមារក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ឬក៏សិទ្ធិរបស់កុមារជូនទៅដល់អាណាព្យាបាលរបស់សិស្សហើយក៏ដូចជាប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលតែម្ដងហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការការពារទៅលើកុមារដែលទទួលរងនៅអំពើពលកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអនាគតរបស់ពួកគេ Niin mun on ehkä vähän vaikea vaikuttaa mitenkään lapsityövoiman niin kuin, käyttöön, mutta ehkä eniten niin kuin, silleen, että mun pitää enemmän perehtyä niiden vaatteiden alkuperään, mitä mä ostan, ja katsoa, että missä ne on teetetty, ja sitten niin kuin, kysyä vaikka niiltä myyjiltä vähän, että tietääkö ne. Ja sitten, niin kuin, jos jotenkin pystyisi tehdä semmoista työtä, että kertoisi sitä lapsityövoimasta ja millaista oikeasti on niin kuin, kaikille semmoiselle, no vaikka ne kaupungin työntekijöille, koska ei ne vaikka edes tiedä, että ne on tuotettu jossain, niin sitten niin kuin sillä tavalla saada sitä niin kuin asiaa vähän vaikuttaa. ប្រឆាំងពលកម្មទៅលើកុមារខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមាននៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំឬសហគមន៍របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមការពារកុមាររបស់ខ្ញុំចាស់ទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានញឹកញាប់នៅតាមភូមិហើយខ្ញុំចង់បញ្យល់ទៅដល់ណែនាំទៅដល់ពូមីងដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងអស់ឲ្យបញ្ជូនកូនគាត់ទៅសាលារៀនផងដែរ